Ole thlir tu te chibai le vek ule tun tuma chuan Pakistani actress le model Humaira Asghar Ali thina chungchang le achung tena antu soi chungchang kha tunlai hian social media viral asle meya khami chungchang kha karan tar lang do nani Pakistani actress le model Humaira Asghar Ali chu July ni riat sangni somni panga khan Karachi a apartment a thin char ania heti aruang an vamu hi nuwa hian Humaira hi ka ni liamta dai towa thi ani tian the chuak ani Humaira hi athilai hian kumsom thum atanga kumsom thum panga borvel ania riat ania e apartment a hian ama chawin kumsari chung te me mai chu alo khosato ani a thenom naya omten amel an mutak mai lo wangle aina tanga thilrim chetak an riat awangin police an reporta police an lo thlen hian kongkhar chu chunglama inkal ania midang luna om lo wangin Humaira hi omlai thi ani an ringa athi chan tak thetur hian postmortem ti ani Dr. Sumaya Said Police Sergeant Suidanin Humaira i taksa hi atroina satto wangin tundin muna chuan athi chan hi riat thei alani lo he thil thlen chan thre chiang tur hi chuan hun ala du deu dona arong postmortem ani nuwa a DNA te po hi chemical manga test alangai tu thu asoi zui ani police ten ko tatanga Humaira in chung lo phalna an mu nu hian arong hi Karachi a chena in floor rukna mu ania kumsari chung te me mai ama khosato ani wangin achung te poina chanchin riat zuina an nei lo ani a thenom naya cheng de soidanin ain loman po hi a pek lo na rei to lea hetia Humaira thi na hian Pakistan entertainment industry chu a thong na sa lea a big takin ama ang boka mania ko sa ve tho a actress pui ayasa khani chu a thong le zual tin an soi ani forensic lama mithiam te talan danin Humaira hi October tha sangni somni pali daya khan alauthi to a heti arwang an mole athi hunin kara hian kumkhadon atla ani Humaira thi thu achung te rilriat ani no hian achung te hian Humaira i ruang hi an hlom lo tur thu an lo soya heti mek lai hian Pakistan ram mi puite chuan an sunzia tar langin actress Sonia Hussain ni chuan Humaira i ruang hi tuam lom tur thu asoya tu man mo purna la du lo po ni se mihring na angle muslim te kan in lungrol zialan tinan aruang hi lom don ani tin asoi ani anuwa Humaira i unaw pa hian thunei tu te ron be popin afarnu ruang an lom tur thu le afarnu chungchanga thil an lo soi to te chu afarnu thina ina throna sate mawanga an ham hai chuan an soi lo tur top an lo soi tamai ani ti na soi he thina chungchanga hian soi neu atam plea Humaira hian ril rolama har satana satak ato wangin puila katangin a in tiar filima he hian en tir chu achung te hian nasatakin aril ru an liamani tin ama hrichiang tu te chuan an soi bok ani Samila Ghaya si chuan Humaira thi thu ka chiar lai thleng kha chuan ama hi tunge ania khoilam mi nge ani ti le enge tho thin ti hi kalola hrengai reng lawa nima sela gugula kalu nuwa ama hrichiang em tu te comment ka mu tangin Humaira hi mi polai tak mi hoi hom mi fel tak ani ama hian midang te laka boina asiam ngai lawa complain anei ngai hek lo no pangrol bon lo te chu an zirna hmuna te tlor kwalin an har satna nei te asoi pui thina hun limom tak aman pui thin thu asoya kang tua tran pui tu pol pakhat Smile Again Foundation ne nan thodun thu asoi bok Humaira hi a chen na ina thi nin hunrei tak chung chu a chan chin thiat lowin awma ama sabera chuan achung te laka tanga omsang po ni sela hei hi mitin tetana than har na min siam sak tu
ania kan chung te le kan leina hnai te chan chin kan ngai chan fo angai ani atia panina chuan apa khan afan ruang alom du lawa kan in tui thlar to a aruang chu in ti tin tiro tin thunai tu te kha alo hril ani voi khat pian mana achung te ril rutina in lo in tui thlar to po ni sela hetianga ma ni fanu te ruang po lom du lo tu chu nu le pa thatak ani thei lawang an fanu a in anin ma aman mani anin mangai jok ani tina soya thilom zia dik tak chu an fanu thi na kutwatin aman lai mek po hian an fanu chunga chi an phul bel cha ani tin a soi zui ani sumai rai ruang riang vai tak lom tura midang an ron pen chok hi kalom leya tuna chuan humai rai ruang chu zom taka William ani thei to don ani tin a soi ani